Usho phela wena usebenzisa ama-terms akho ukuthi ungezwa noma ukholwa. Awusebenzisi ukuthi inkulumo engiyikhulumayo iqiniso yini. Usho kahle kahle bowuvele ufike uzothi ngizoxhaphaza lo mfana. Yebo. Bengisasodameni lokuthi umuntu athini wenzile omunye into besafuna uverify kumina. Mina angiyena umuntu overifyayo. Angiconfirm izinto zabanye abantu. Anginawo amandla ukuthi ngiverify ngiconfirm izinto zabantu. Uma uthi idlozi lakho liyazenzela, themba lona, kholwa lona. Okwakho ukuthi uyayiverify into elishini, but ungangifaki mina. Ukuthi awunagobela ukuthi unedlozi lakho, ungangifaki mina. Because once wathi uyangifaka mina, so ngenza imento yakho konke okwenzayo ukuthi mina ufuna ngiguide, but manje inhloso yakho uthona yonke into ufuna yenzele mahhala. Angilungi ke mina ungena lapho kulo mahhala. Uma uthi likise emanzini idlozi wena wafika waphila walapheka ngamanzi, kodwa futhi so ufuna ukubefrienda mina uzongitshela ukuthi ngifuna sincokole sijule khathini ngento zedlozi lamanzi. Ngoba wena ulasho ugobela wakho, thatha isikhathi sakho ujule uhlale phansi nogobela wakho ayinami. Uma uthi khathini bengithi wena unawo umona uzongifundisa, uyazi ngalento ezedlozi lamanzi, uzongikhulisa. Uzama uku-guilt trip. Uzama ukusebenzisa ithemi yakho ukuthi uyamanipulate. Ayisasebenzi. Omunye uzogcinisela isigaba lokuthi nginomona ngoba angifuni ukumnikeza information. Ngiyambuza okay uhambile walashwa amanzi, so uyabelapha nabanye abantwana bamanzi ngamanzi. Okay it's fine, ngiyabonga kuhle. Uyangimba ngaze ngaphoqela ukuthi ngibuze igama elithi umenzela kanjani ngoba ngalamanzi umuntu wena ongazange ulenzelwe. Wathi waye emanzini wabuya nempande. Ngathi ngoba wena waye emanzini wabuya nempande. Pho ufunelani ukuze kimi uzoverify into enikwe idlozi lakho? Ufunelani ukuthola ulwazi mina ukuthi asincokole sijule ngokuthi nginolwazi? Kanti lo lwazi enginalo mina ngizosenginika wena yini? Like kanjalo nje. Like mina ngangizama ukumtshela ngendlela epolite ukuthi siswa abantu awuyenzanga yonke lento eshoyo ukuthi ulashwe idlozi emanzini nani uzoverify ini pho mina. Iphoyinti lami wafanele alibone ukuthi nje into yakhe angifuni ukuyikhuluma naye ngoba uzongiyuza. Akusho ukuthi kuyacaca ukuthi akukho wadlozi lamiyalela emanzini wabuya nempande. If limiyalelilwa emanzini wabuya nempande, i-secret yakhe nedlozi lakhe lelo. Fanele mawuthi limyalela impande ngokulapha abantu akalapha abantu yena. Angafuni ukuncika ngokhathini so that ezothola information evele angenayo. La khona afuna ukuyithola wani ngo-guilt trip. No. Ngimdala mangimngaka, yes ngimncane nezinye izinto ukuthi ngimdala mangimngaka ukuthi usangasebenzisa lo formula enjalo ukuthi uthole ulwazi kumina kanjalo nemahhala. Asingayenzi yona. If uthwasiswe idlozi lakho themba lona. If uthwasiswe omunye ugobela themba yena. Ungangifaki mina. Ungangifaki ungaverify ngami. If uyolapha umuntu uhamba naye niyaqhubana noma niyentabeni noma nemfuleni ungangifaki mina. Mina angifoneli futhi nge-WhatsApp call. Unga-expect ukuthi njengoba usungena ku-WhatsApp wami sefanele uzongilande ngaphandle ngingekho ku-WhatsApp ukuthi bakhathini khona imessage ekusendeleyo. No, udisrespect umuntu lokho because imessage le awuzange uze ukufike nokucabanga ukuthi bakhathini. So wenze enough vele ngama-video. Ungiphe idatha. Iqiniso lelo. It's not like ngilambele kubantu. No. Akukho kanjani. But iqiniso nizolithola nini umuntu ezobe esebenzisa inhlonipho zonke isikhathi esebenzisa amahloni asabuthi abantu bazilambele yini? Uzothola nini iqiniso? Because khona abantu aba-rider lo musa wami ngendlela e-wrong bahudula kwi-gravel phansi kabuhlungu ngendlela yokuthi bazi ukuthi ngizoloke ngisaba ukukhuluma. No, wangithinta ku-WhatsApp azi ukuthi songene ku-private. Private, uma ufuna i-treatment e-private, uyakhokha. Ukugibela i-jet private wedwa, uzokhokha kakhulu kunabanye. If uzofanele ukhathini ukuthi idlozi lakho liyazenzela, wena ufuna ukutshela step by step ukuthi nokuthi wenziwa ngani. Hlale wazi ukuthi
wena ubiza kakhulu kunabantu engibalaphile ngoba abantu engibalaphile bagezwa yingoma ukuthi benziwa yonke into. Ngaphandle komuntu othiwa manje ngiyamfundisa yonke into ukhokhele lo. So wena uyabiza ngoba nje uhleli lapho kini ulindele ukuthi uzothi manje ngiyogezana emfuleni ngibhalele phansi mina. Ngiyakuthwasisa nje mangenza njalo. So if ngithi lokho ku20,000 amukela ezikunjalo, otherwise shaya isitwapha sakho uhambe uphume kimi. And mangingakuphendulanga ku WhatsApp azi ukuthi khona into wrong oyenzile. Ngoba mina ngiyakwenza nokuthi ngivele ngidelete imessage yakho ngiqeda ngena nje ngiyibone ukuthi okay isilanywa yini sabhale. Uyilengena lesibili ngithi delete. Ngingafundanga ubone ukuthi phela sisifana singafundanga. Azi ukuthi shuthi ngicikekile but ngihloniphile ngangafuni ukukhombisa ngicikekile. Ngoba ngempela idatha lami fanele ungimeet halfway ngedatha. Ungangifoneli nge-video call nje lokho ngiyakuhlaba ngathikisa. Otherwise mawuzazi ukuthi wena uzovela usende mhlawumbe 1 gig or senze leyo call, it's fine. But thola nakhona kwenze ngepermission yami. Wenze ngepermission yami. Uthi umuntu uthisha but wenza into obonayo ukuthi lento le ukuba benze umuntu ongafundanga benza ukuthi isikole esishodayo because bazi kahle abantu ukuthi idatha isikhathi somuntu uyasikhokhela. Idatha nesikhathi somuntu uyasikhokhela. So asingaqhaphazani okwenzela idlozi lakho hlala nakho ungaverify kimi. Ungangoshela isikhathi sami ngezinto ozifuna mahhala. And amaphupho angisawaphenduli ngisho kuma comment angazi uma niyabona manje ukuthi washintsha lo muntu. Angisawaphenduli ngisho kuma comment ngoba kufanele uyohlola ukhipha imali. Ngeke ngichaze into eyodwa kuma comment sengithi angenza ivideo ke manje. Ngizama ukusebenzisa ivideo nibone ukuthi angiyifuni lento. Ungangibuziphupho. Mina amukela umusa wami ukuthi ngichazela wena wachaze. If that day alikho elakho hlala olinde ukhona ozoqhamuka nalo ichasile. But nakhona kusho ukuthi manje override umusa womuntu uze ukhiphe namanye amaphupho a10 years uloku wakhipha wabuza. No, i-wrong leyo into. If bayathanda bona okwabo because abanye abantu basebenzisa ukuphendula yonke into ebuzwa abantu just to promote themselves. Mina ngathi ke manje sekuphelile lokho because ngiyazithemba umsebenzi wami. Buka ama video yami ufunde ufundayo. Mangekho nelanga hlala kwilinye ukuthi ulindile. If ungaqondani bakhona nabanye usubuka ama video yakho uzoyithola into oyifunayo. If ufuna more ngawe musuke ungiuser. Mawungena uma ungabe usufuna ukungena ukuthi manje mina ngishaya mina i1-on-1 i-Q&A nawe faka imali khokhela lokho finish and clear. Asingaqhaphazani. Ngibonge.